Ndabahaye mwaramutse nshuti banywanyi bacu mwebwe mubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure TV. Iyakure TV ni imbonesha kure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizewe, amakuru atosoye, amakuru aba yatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini, maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi ku igenekerezo rya 24 ukwezi kwa 12 umwaka w'ibihumbi 2025. Sangwa kaze muri aya makuru yacu yo muri kano gatondo. Muri aya makuru yacu ndababwira ko abazarendo barimo kugaragara muri komine Bagira. Komine Bagira ni imwe muri komine eshatu zigize umujyi wa Bukavu. Kuva ku munsi w'ejo abazarendo benshi cyane barimo kugaragara mu gace ka komine Bagira. Kuva ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 23 ubwoba ni bwinshi cyane mu mujyi wa Bukavu. Hari ubwoba ko abazarendo baba bagiye gucakira uyu mujyi. Ibimenyesha amakuru byo muri Kongo biravuga yuko komine Bagira irimo kugenzurwa na zino nyeshyamba z'abazarendo. Hitezwe imirwano ikomeye cyane ishobora kwinjira rwagati mu mujyi wa Bukavu. Iby'iyi mirwano ndetse n'abantu bazarendo bagaragaye bafite intwaro zikomeye turabigaruka ko muri aya makuru yacu. Muri aya makuru yacu kandi ndababwira ko amasasu menshi cyane yaraye yumvikana muri komine ya Bukinanyana ni mu ntara ya Cibitoke mu gihugu cy'u Burundi. Kumvikanye urwamo rw'amabombe. Amasasu menshi cyane yumvikanye muri iyi komine ya Bukinanyana. Ntabwo biramenyekana abantu bagabye ibitero bikomeye cyane muri iriya komine ya Bukinanyana. Igisirikare cy'u Burundi cyarasanye n'abantu bitwaje ibirwanisho. Ni imirwano yamaze amasaha 2 ibintu bikomeye cyane. Abaturage bo muri Bukinanyana baravuga yuko baraye ntibuca. Ubwoba bwari bwose. Kugeza muri kano gatondo amasasu yamaze guhagarara, ariko abasirikare benshi cyane nibo barimo kugaragara muri kariya gace. Muri aya makuru yacu kandi ndababwira ko kuva ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 23 ubwato bukomeye cyane bw'intambara bw'abarwanyi ba M23 burimo kuzonga cyane abasirikare ba Kongo ndetse n'abasirikare b'u Burundi muri Kivu y'Amajyepfo. Ku nkombe z'ikiyaga cya Tanganyika abarwanyi ba M23 barimo gukoresha ubwato bukomeye cyane bw'intambara. Ndababwiza ukuri, intare za Sarambwe zifite ibikoresho. Izi ntare za Sarambwe zirimo gukubita FARDC n'abarundi. Amakuru yizewe aremeza ko imirwano igeze ku ntera y'ibirometero 10 mu majyepfo y'agace ka Makobora. Aka gace ka Makobora intare za Sarambwe zaragacakiye, ndetse izi ntare za Sarambwe zikomeje gufata ibice byo ku nkombe ya Tanganyika. Ubwoba ni bwinshi ko intare za Sarambwe zirimo kwerekeza neza mu mujyi wa Karemi uherereye mu ntara ya Tanganyika. Mu gihe zino ntare za Sarambwe ziraza kuba zageze muri kariya gace, biraza kuba ari ibyago bikomeye cyane ku butegetsi bwa Kongo. Intare za Sarambwe ziraba zirimo kureba neza intara ya Katanga. Intara ya Katanga ni intara ikize cyane muri Kongo. 80% by'umutungo kamere wa Kongo byose biherereye muri Katanga. Iby'ubu bwato bwa gisirikare bw'abarwanyi ba M23 ndetse n'imirwano ikomeye cyane irimo kubera muri Kivu y'Epfo nabyo turabigaruka ko idonido muri aya makuru yacu. Muri aya makuru yacu kandi ndababwira ko mu mujyi wa Uvira ibintu byadogereye. Ku mugoroba w'igenekerezo rya 23 intare za Sarambwe zarashe drone y'igisirikare cy'u Burundi. Amakuru yizewe aravuga yuko ari drone y'ubutasi bw'u Burundi. Iyi drone yari irimo kuzenguruka ikirere cy'umujyi wa Uvira, maze intare za Sarambwe zirayirasa. Muri kano gatondo kandi urwamo rw'amasase rwongeye kumvikana muri uyu mujyi.
Amakuru yizewe arimo kongeraho muri kano gatondo aremeza ko abazarendo ndetse n'intare za Sarambwe barimo gukozanyaho. Urufage rw'amasasa rurimo kumvikana kugeza ubu ngubu muri kano kanya ku isaa 11:15. Amakuru yizewe arimo kongeraho aremeza ko imirwano irimo kubica bigacika. Abarwanyi ba M23 bakomeje ibikorwa byabo byo gusukura uyu mujyi ndetse no guhiga bukware abazarendo, abarundi ndetse n'abasirikare ba FARDC binyegeje irya nino muri uyu mujyi. Ibi bitendo bikomeye cyane birimo kubera muri Uvira nabyo turabigaruka ko idonido muri aya makuru yacu. Niba utarafyonda kuri subscribe ndagusabye ngo ubikore rwose. Kanda kuri like ndetse usangiza abandi ibiganiro byacu. Sangwa kaze muri aya makuru yacu idonido. Munyemerere aya makuru yacu tuyahere mu mujyi wa Bukavu. Kuva ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 23, inyeshyamba nyinshi cyane z'abazarendo, abazarendo bafite intwaro zikomeye bagaragaye muri komine Bagira mu mujyi wa Bukavu. Abazarendo babarirwa mu bihumbi bagaragaye bafite inkoho za Kalashnikov, bagaragaye barimo kubyina indirimbo z'insinzi ndetse indirimbo zihayagiza Kisekedi. Bagaragaye kandi barimo kuvuga yuko bamaze gucakira komine Bagira. Barimo kuvuga yuko bagiye kwerekeza rwagati mu mujyi wa Bukavu maze bakirukanamo abarwanyi ba M23. Nta mirwano ikomeye rwose yigeze ibera muri komine Bagira. Ku munsi w'ejo nta masasu yigeze yumvikana. Kugeza n'ubu ngubu biracyari urujijo rukomeye cyane ingene bano bazarendo bageze muri komine Bagira. Mu minsi 3 ishize imirwano ikomeye cyane yari yabereye mu micungararo y'ikibuga cy'indege cya Kavumu. Abazarendo benshi bavuye muri teritwari ya Karehe, abandi bavuye muri teritwari ya Kabare ndetse n'abasirikare ba Kongo bari binyegeje muri parike ya Kawuzi Biega. Bagabye ibitero bikomeye cyane ku kibuga cy'indege cya Kavumu. Barasanye n'intare za Sarambwe ndetse imirwano yari ikomeye cyane. Ni imirwano yarangiye intare za Sarambwe zikomeje kugenzura ikibuga cy'indege. Abazarendo ndetse n'abasirikare ba FARDC amaguru bayabangiye ingata. Umurizo bawuzingiye hagati y'amaguru yabo maze bayabangira ingata barirukanka. Intsinzi yegukanywe n'intare za Sarambwe. Kuri iyi nshuro rero ikirimo kwibazwa ni ukuntu bano bazarendo bageze muri komine Bagira. Komine Bagira ni imwe muri komine 3 zigize umujyi wa Bukavu. Ibimenyesha amakuru byo muri Kongo ndetse n'abamenyesha amakuru bakomeye muri Kongo batangiye kuvuga yuko abazarendo barimo kurya isataburenge umujyi wa Bukavu. Ngo abazarendo bamaze gucakira igice kinini cya komine Bagira. Nibyo rwose, abazarendo barimo kugaragara muri komine Bagira kandi bafite intwaro zabo. Amavideo yose arerekana abazarendo barimo kubyina ndetse barimo kuvuga amagambo akomeye cyane yemeza yuko ngo bagiye kwerekeza rwagati muri uyu mujyi wa Bukavu. Intare za Sarambwe nta wamenya aho ziherereye. Kugeza ubu ngubu turiko turavugana nta mirwano irimo kubera muri Bukavu ndetse no muri komine Bagira nta mirwano irimo kuberayo. Muri kano gatondo kuri iyi saha turiko turavuganiraho ubu ngubu bibaye isaa 11:20. Ndababwiza ukuri ko nta masasu arimo kumvikana kandi abazarendo ni benshi cyane muri komine Bagira. Muri kino gice cya Kivu y'Amajyepfo cyegereye ikibuga cy'indege cya Kavumu, abazarendo bamaze iminsi barimo kuhagaba ibitero ndetse amakuru yizewe yemeza yuko intare za Sarambwe rwose zagize imbaraga nkeya muri kariya gace. Intare za Sarambwe zifite abasirikare bake cyane muri kariya gace ka Kivu y'Amajyepfo wegera neza komine Bagira. Amakuru atugeraho yemeza yuko abazarendo bamaze kuhagira akarima kabo. Amasoko yanjye muri M23 arimo kumbwira yuko intare za Sarambwe ziryamiye amajanja mu mujyi wa Bukavu.
Abazarendo ngo nibaramuka bazanye agasomborotso mu mujyi wa Bukavu, byanga bikunda ngo imirwano ikomeye cyane irubura. Amakuru yizewe akavuga yuko muri uyu mujyi wa Bukavu harimo kugaragara abasirikare ba M23. Gusa yandi makuru yizewe akavuga yuko abasirikare bari muri uyu mujyi ari bake cyane ugereranije n'iyindi mijyi yose intare za Sarambwe zagiye zicakira. Muri uyu mujyi wa Bukavu harimo abasirikare bake rwose. Iyi ni inenge yakunze kugaragara ku ruhande rw'abarwanyi ba M23. Ndetse mu micungararo y'umujyi wa Bukavu abazarendo bakunze kuhagaba ibitero shuma. Abazarendo bagiye bavuga yuko bazacakira uyu mujyi, none kuri iyi nshuro abazarendo benshi barimo kugaragara mu micungararo y'uyu mujyi. Ntawamenya rero ikigiye gukurikiraho. Umumenyeshamakuru wacu uri muri Kivu y'Amajyepfo akomeje gukurikirana iby'aya makuru. Aya makuru yacu reka tuyakomereze mu gihugu cy'u Burundi. Amasasu menshi cyane yaraye yumvikana muri komine ya Bukinanyana. Ni amasasu yamaze amasaha 2 yose. Amasoko yanjye mu gisirikare cy'u Burundi aremeza ko abasirikare b'u Burundi baraye bahanganye n'abantu bitwaje ibirwanisho. Kugeza ubu ngubu abantu bateye mu gace ka Bukinanyana ntabwo baramenyekana. Amasoko yanjye mu gisirikare cy'u Burundi aravuga yuko abagabye igitero bari bafite inkoho zikomeye kandi ngo bari bikwije mu buryo bukomeye cyane. Abasirikare b'u Burundi bamaze amasaha 2 yose barimo kurasana na bano bantu bitwaje ibirwanisho. Amwe mu makuru arimo kongeraho aravuga yuko zabari inyeshyamba za Red Tabara zari zirimo kwerekeza mu ishyamba ry'ikibira. Ayandi makuru nayo akavuga yuko zabari inyeshyamba za Nzabampema ukorera muri Kongo. Gusa ayandi makuru nayo akavuga yuko igihugu cy'u Burundi cyaba kigabyeho ibi bitero kugira ngo cyerekane ko umutekano wacyo ugeramiwe. Hari amakuru yizewe twamaze kumenya yemeza ko muri iyi minsi ubutegetsi bwa Gitega burimo gutegura kwigabaho ibitero byinshi cyane cyane ku mupaka w'u Burundi na Kongo ndetse no ku mupaka w'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda. Igihugu cy'u Burundi ngo kirashaka kwigabaho bino bitero kigamije kwerekana ko umutekano wacyo ugeramiwe cyane, ndetse ngo ibi byose bazabyegeka kuri M23 barega yuko ifashwa n'igihugu cy'u Rwanda. Kugeza ubu turiko turavugana ntabwo biramenyekana neza abagabye igitero. Nta n'icyo igisirikare cy'u Burundi kiratangaza kuri aya makuru. Gusa amasoko yanjye mu gisirikare cy'u Burundi aravuga yuko ibi bitero birimo kubera mu bice bya Bukinanyana ndetse no mu bice bya Rugombo ari ibitero byo kwitonderwa mu buryo bukomeye. Ngo birashoboka yuko inzego z'umutekano mu gihugu cy'u Burundi arizo zaba zirimo kwigabaho ibitero zigamije kwereka amakungu ko umutekano w'u Burundi ugeramiwe. Ndetse ngo birashoboka yuko General Evariste Ndayishimiye yaba arimo kwigabaho ibitero ngo yereka abarundi ko umutekano wabo ugeramiwe, ndetse ngo abereka impamvu ya nyayo yo kurwanya inyeshyamba za M23. Ibingibi ngo Ndayishimiye yaba arimo kubikora mu gihe abasirikare b'u Burundi batsinzwe urugamba muri Kongo. Ngo yaba ashaka kwerekana ko kuba yaragiye muri Kongo kurwanya zino nyeshyamba yari afite impamvu ya nyayo. Ngo yabwira abarundi ko zino nyeshyamba zibangamiye umutekano w'u Burundi, agatangira kubereka ko zino nyeshyamba zatangiye no gushotora igihugu cy'u Burundi, maze abarundi bose bakanga zino nyeshyamba, ndetse bakabona ko General Ndayishimiye yatekerezaga neza rwose kohereza abasirikare b'u Burundi ngo bajye kurasa zino nyeshyamba muri Kongo. Abanyagihugu bo muri komine ya Bukinanyana baravuga yuko baraye ntibuca. Amasoko yanjye muri kariya gace aravuga yuko urwamo rw'amabombe ndetse n'amasasu aremereye cyane ari byo byari birimo kumvikana mu masaha y'ijoro. Kugeza muri kano gatondo imirwano yahagaze. Abasirikare benshi cyane b'u Burundi, imodoka za gisirikare ndetse n'ibimodoka binini cyane bitwara abasirikare nibyo birimo kugaragara mu gace ka Bukinanyana.
aka gace ka Bukinanyana kari neza neza hafi ya Kongo. Amakuru yizewe akavuga yuko inyeshyamba za Red Tabara ndetse n'inyeshyamba za Nzabampema nazo ngo zaba zirimo gutegura ibitero bikomeye cyane bigamije kunegekaza ubutegetsi bwa CNDD FDD. Ndetse amwe mu makuru ndimo kwakira muri kano kanya aravuga rwose ko Red Tabara yaba yinyegeje inyuma ya kino gitero. Gusa ntabwo iya Kure TV irabasha kugenzura neza ibya kino gitero. Ntabwo turabasha kumenya umuntu wa nyawe waba winyegeje inyuma ya kino gitero cyagabwe muri Bukinanyana. Muri kano kanya reka twerekeze muri Kivu y'Amajyepfo. Mu mujyi wa Uvira ndababwiza ukuri ko ibintu byayangaye. Mu mujyi wa Uvira harimo kumvikana amasasu menshi. Inyeshyamba z'abazarendo zirimo kurasana n'intare za Sarambwe. Muri kano gatondo amasasu menshi cyane arimo kumvikana. Amakuru yizewe arimo kongeraho aremeza yuko intare za Sarambwe zirimo guhangana n'abazarendo binyegeje irya nino mu mazu, maze bagacunga amasaha y'ijoro ndetse no mu gatondo bagatangira kurasa ku ntare za Sarambwe. Imirwano irimo kubica bigacika irya nino mu makaritsiye. Amasasu menshi cyane arimo kumvikana. Abazarendo basizoye ndetse baravuga yuko bagomba kwisubiza uyu mujyi. Barabivuga mu gihe intare za Sarambwe nazo rwose zirimo kugenzura uyu mujyi mu buryo bwuzuye. Kuva ku mupaka wa Kavimvira kugeza rwagati mu mujyi, intare za Sarambwe zirimo kugenzura uyu mujyi. Ku munsi w'ejo abarwanyi ba M23 bagaragaye barimo kugenzura umupaka wa Kavimvira. Intare za Sarambwe kandi zagaragaye muri Uvira ndetse n'imodoka z'igisirikare. Umumenyesha makuru wacu Dani Faruku uri muri Uvira aravuga yuko amasasu arimo kumvikana. Aravuga yuko intare za Sarambwe zirimo guhangana n'abazarendo. Hashize iminsi myinshi abazarendo barimo kugaba ibitero bigamije kwisubiza uyu mujyi, ariko byarabataye kuwa amazi. Abasirikare b'u Burundi nabo barabigerageje, ariko bose byabataye kuwa amazi. Intare za Sarambwe zarabahumbahumbye ndetse abandi benshi intare za Sarambwe zabacakiye matekwa. Muri iri joro ryakeye ku igenekerezo rya 23 rishyira igenekerezo rya 24, ibintu byabereye muri Uvira biteye ubwoba. Amakuru yizewe aremeza ko intare za Sarambwe zakoze operasiyo ikomeye cyane, ndetse muri iyi operasiyo intare za Sarambwe zikaba zahanuye drone y'igisirikare cy'u Burundi. Ndasubiramwo, drone y'igisirikare cy'u Burundi yahanuriwe mu gisagara cya Uvira. Biravugwa yuko iyi drone yari irimo gukusanya amakuru y'ubutasi. Ni drone ngo yaturutse mu gihugu cy'u Burundi itangira kuzenguruka ikirere cy'uyu mujyi. Intare za Sarambwe zayihanuye. Amafoto ndetse na za video birimo kugaragazwa ku mbuga ngurukana bumenyi birerekana iyi drone yashwanyaguritse mu buryo bukomeye. Muri iyi mirwano irimo kubera muri Kivu y'Epfo harimo gukoreshwamo indege z'ubwiyahuzi ndetse harimo no gukoreshwamo za drone de surveillance. Kandi igisirikare cya Kongo ndetse n'igisirikare cy'u Burundi barimo gukoresha indege nyinshi cyane z'ubutasi. Barimo gukusanya amakuru y'ubutasi mu bice birimo kugenzurwa n'inyeshyamba za General Makenga. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zemereye ubutegetsi bwa Kongo ko zigiye kubaha ibikoresho by'ubutasi bikomeye cyane, ndetse ko bagiye kugenzura ingendo zose z'abarwanyi ba General Makenga. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabwiye Tshisekedi ko zigiye kumufasha gutsinda intambara mu burasirazuba bwa Kongo. Gusa bamwe babibona yuko ari ugutera ikinya Tshisekedi, ngo ntabwo Amerika rwose yaba yarashatse ko izi nyeshyamba zitsindwa maze ngo zibe zikiri ku butaka bwa Kongo. Kuba rero Amerika ivuga yuko igiye gufasha Tshisekedi, hari abavuga yuko ari ukurangaza Tshisekedi ndetse ari ukumutera ikinya. Muri iki gitondo kandi amakuru akomeye cyane arimo kuvugwa.
ni ubwato karundura bw'intambara bw'abarwanyi ba M23 burimo kubica bigacika muri Tanganyika. Ubwato karundura bw'intambara bw'abarwanyi ba Generali Makenga burimo guhondagura FARDC ku nkombe za Tanganyika. Imirwano ikomeye cyane irimo kubera ku nkombe za Tanganyika mu birometero 15 mu majyepfo y'agace ka Makobora. Kuva ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 23 ubwato bunini cyane bw'intambara bwagaragaye muri Tanganyika. Ni ubwato burimo kuvundereza urufaya rw'amasase ku gisirikare cya Kongo ndetse n'igisirikare cy'u Burundi. Intare za Sarambwe zirimo gucakira ibice byinshi cyane cyane ibyo ku nkombe za Tanganyika. Biribonekeza ko izi ntare za Sarambwe zirimo gushaka kwegukana ubugenzuzi bukomeye cyane bw'iki kiyaga cya Tanganyika, ndetse ngo izi ntare za Sarambwe zishobora gukoresha Tanganyika zerekeza mu ntara ya Tanganyika, ndetse ngo bagacakira umujyi wa Karemi. Ngo bashobora gukoresha iki kiyaga cya Tanganyika maze bakerekeza mu ntara yitwa Tanganyika, bagacakira umurwa mukuru w'iyi ntara witwa Karemi. Muri kano kanya turiko turavugana ndabamenyesha ko muri Kivu y'Amajyepfo imirwano irimo kubica bigacika. Intare za Sarambwe zirimo kurasana na FARDC ndetse n'abasirikare b'u Burundi bahungiye muri kariya gace. Ubwato bw'intambara bwa zino nyeshyamba bukomeje kurasa ku basirikare ba Kongo. Abasirikare ba Kongo bahahamutse. Abasirikare ba Kongo baravuga yuko intare za Sarambwe zirimo gukoresha ibikoresho bihambaye, ndetse buno bwato bwa zino ntare za Sarambwe bwaciye igikuba mu gisirikare cya FARDC. Muri iri joro mbazaniye amakuru akomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Mu gihugu cy'u Burundi ibintu byayangaye. Amasasu menshi cyane arimo kumvikana mu gace ka Gatumba, neza hafi y'umupaka w'u Burundi na Kongo. Amasoko yanjye mu gisirikare cy'u Burundi aremeza ko igipolisi ndetse n'igisirikare cy'u Burundi bagabye igitero gikomeye cyane ku Barundi bavuye muri Kongo batashye iwabo mu gihugu cy'u Burundi nyuma y'aho intare za Sarambwe zifashe umujyi wa Uvira. Hari Abarundi babaga mu gace ka Uvira, maze nyuma y'aho intare za Sarambwe zifashe umujyi bafata icyemezo cyo gutaha iwabo mu Burundi. Bano Barundi bajyanywe mu nkambi y'impunzi ndetse bacungerewe umutekano mu buryo bukomeye. Igihugu cy'u Burundi cyanze ko bano bene gihugu bajya mu miryango yabo. Murahazi neza mu gace ka Gatumba ahari hari ikigo cyakiraga abarwayi ba corona. Niko bano Barundi baherereye. Amakuru yizewe aremeza ko muri rino joro abasirikare b'u Burundi ndetse polisi bagabye igitero kuri bano Barundi. Babarashemo abagera kuri 17 bitaba Imana. Amakuru kandi aravuga yuko abandi benshi bakomeretse, mu gihe abandi igipolisi ndetse n'igisirikare babacakiye babagiriza kuba intasi za Red Tabara, ndetse ngo abandi bakorana na M23 yamaze gucakira umujyi wa Uvira. Amasoko yanjye mu gisirikare cy'u Burundi aremeza ko ari nako byagenze ku mpunzi z'abakongomani zahungiye mu gihugu cy'u Burundi. Izi mpunzi z'abakongomani nazo ziri mu gace ka Gatumba mu Burundi. Igisirikare ndetse n'igipolisi cy'u Burundi cyarashe amasasu menshi cyane mu makambi y'impunzi. Amakuru yizewe aremeza ko urwaruka rwinshi cyane cyane abasore bagiye bacakirwa n'inzego zijejwe umutekano mu Burundi. Hari abasore barenga 85 bamaze gucakirwa n'igipolisi cy'u Burundi. Amakuru kandi akemeza ko abagabo bobo barimo kugirirwa nabi n'igipolisi ndetse n'igisirikare. Amakuru akemeza ko ngo inzego z'umutekano mu gihugu cy'u Burundi zamaze gutahura ko muri zino mpunzi ngo haba hinyegejemo abarwanyi ba M23 ndetse ngo n'abakorana n'inyeshyamba za Red Tabara zirwanya ubutegetsi bwa CNDD FDD. Ibintu ntabwo byoroshye rero. Kuva ku isaha y'isaa 4 z'ijoro ku isaha ya Bujumbura amasasu menshi cyane arimo kumvikana. Urwamo rw'amasasa rurimo kumvikana mu gace ka Gatumba.
Amakuru yizewe aremeza ko abapolisi ndetse n'abasirikare bafite inkoho barimo kurasa muri izi mpunzi, ndetse bikavugwa yuko ngo barimo gukeka ko harimo intasi za Generali Makenga. Amasoko yanjye mu gisirikare cy'u Burundi aremeza ko abantu bagabweho igitero ari ibyiciro bibiri bitandukanye. Reka mbibasobanurire neza mu byumve. Hari abarundi babaga muri Kongo mbere y'uko M23 ifata umujyi wa Uvira. Abaturage b'u Burundi bafite ubwenegihugu bw'u Burundi bakoraga imirimo yabo ya minsi yose mu gisagara cya Uvira. Nyuma y'aho M23 ifashe uyu mujyi, bano barundi bafashe icyemezo cyo kunyura ku mupaka wa Kavimvira, maze M23 irabafungurira bataha iwabo mu Burundi. Bageze mu Burundi, ubutegetsi bwanga ko bajya mu miryango yabo. Babashyize mu ikambi aho barimo gucungirwa umutekano mu gace ka Gatumba. Hari hasanzwe hakira abarwayi ba corona, niho bano barundi bakiriwe. Bano barundi rero nabo bagabweho igitero gikomeye. Bano barundi bafite ubwenegihugu bw'u Burundi. Igipolisi cy'u Burundi ndetse n'igisirikare cy'u Burundi cyabagabyeho igitero. Amakuru yemeza ko ngo barimo gukekwaho gukorana n'abarwanyi ba M23 ndetse n'inyeshyamba za Red Tabara, ndetse yemwe ngo harimo n'abakorana na za nyeshyamba za Nzabampema zikorera muri Kongo. Abandi bantu rero bagabweho igitero bo ni Abakongomani. Abakongomani bahunze imirwano muri Kongo bagahungira mu gihugu cy'u Burundi. Bo ni impunzi. Abangaba ni impunzi zahungiye mu gihugu cy'u Burundi, mu gihe b'abarundi bobo rwose ntabwo ari impunzi, ni abenegihugu bafungiwe mu gihugu cyabo. Impunzi rero nazo z'Abakongomani zahungiye mu Burundi zagabweho igitero n'igipolisi cy'u Burundi ndetse n'igisirikare cy'u Burundi. Amakuru yizewe arimo kongeraho muri iri joro aremeza ko amasasu arimo guca ibintu mu makambi y'impunzi. Iki ni icyaha gikomeye cyane. Iki ni icyaha mpuzamahanga. Ni icyaha cyo kwica impunzi zaguhungiyeho. Amakuru yizewe aremeza ko abarundi ndetse n'Abakongomani bamaze gupfira muri ibi bitero barenga 40. Ndasubiramwo. Abarundi ndetse n'Abakongomani barenga 40 biravugwa yuko bamaze kwicwa muri iri joro. Barimo kwicwa n'igipolisi ndetse n'igisirikare cy'u Burundi. Umumenyesha makuru wacu Ildefonse Habyarimana uri mu Cibitoke aravuga yuko amasasu arimo guca ibintu. Ildefonse Habyarimana aravuga yuko igisirikare cy'u Burundi kirimo kurasa mu makambi y'impunzi, ndetse ko ibingibi ari ibintu bishobora gukwegera ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Ildefonse Habyarimana amaze kumbwira yuko imodoka z'igisirikare cy'u Burundi ndetse n'imodoka z'igipolisi cy'u Burundi zirimo kugaragara harimo kubera bino byaha byo kwica impunzi zahungiye mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru yizewe arimo kongeraho aremeza ko impunzi z'Abakongomani zahungiye mu gihugu cy'u Burundi zimaze iminsi zirimo gushaka gutaha mu gihugu cyazo cya Kongo. Ubutegetsi bw'u Burundi bwabangiye gutaha iwabo. Ubutegetsi bw'u Burundi bwanze gufungura imipaka kugira ngo bano Bakongomani batahe mu gihugu cyabo. Amakuru yizewe aravuga ko muri iri joro ryo kwigenekerezo rya 23 rishyira igenekerezo rya 24 Abakongomani bakoze imyigaragambyo ikomeye cyane. Impunzi z'Abakongomani zagumutse zivuga yuko zirambiwe kwicwa n'inzara mu Burundi. Zivuga yuko zishaka gutaha mu gihugu cyazo cya Kongo. Ngo ntabwo bakwemera kwicwa n'inzara mu gihugu cy'u Burundi, aho kwicwa n'inzara ngo bazajya kwicwa n'amasasu. Iyi myigaragambyo rero yatumye igipolisi ndetse n'igisirikare cy'u Burundi bagaba ibitero bikomeye cyane kuri zino mpunzi z'Abakongomani. Ibi bitero ariko ngo ntabwo byari bigamije guhosha imyigaragambyo, ahubwo byari bigamije kwica abantu bivugwa yuko ngo ari intasi za M23. Ubutegetsi bw'u Burundi bwagiye buvuga yuko mu bantu bahungiye mu Burundi ngo bamenye yuko harimo intasi za M23.
ndetse amakuru yizewe akavuga yuko benshi baborejwe akagufa, abandi benshi bakaba baratawe mu mvuto. Hari abaturage ba Kongo bahungiye mu Burundi, ubungubu bakaba bari mu mabohero. Amakuru kandi akavuga yuko abandi bishwe bagirizwa ko ari abasirikare ba General Makenga. Ibi ni nabyo birimo gushikira abarundi batahutse bavuye muri Kongo. Bano barundi nabo barimo kwagirizwa ibyaha bikomeye. Biribonekeza ko ubutegetsi bw'u Burundi burimo kwikanga igiti n'ibuye. General Neva arikanga ko intasi za M23 zaba zaramaze kwinjira mu Burundi. Kugeza ubu turiko turavugana muri aya masaha y'ijoro, amakuru akomeje kongeraho aremeza ko amasasu akirimo kumvikana mu gace ka Gatumba. Bamwe babanje kwibwira yuko M23 ariyo yaba irimo kurasa mu gihugu cy'u Burundi. Ntabwo ari byo rwose. Nta masasu na makeya arimo kuva muri Kongo ngo yiture mu gihugu cy'u Burundi. Amasasu yose arimo kuraswa n'abasirikare b'u Burundi ndetse n'abapolisi b'igihugu cy'u Burundi. Hashize iminsi igera kuri 3 impunzi z'abakongomani ziri mu Burundi zirimo gutabaza irya nino ku mbuga ngurukana bumenyi zivuga yuko abategetsi b'u Burundi bababujije gutaha mu gihugu cyabo. Abigame bariko barakorora amosozi, ababyeyi, abasaza bose baravuga yuko bamerewe nabi cyane. Inzara irimo kuvuza ubuhuha mu makambi y'impunzi. Izi mpunzi nta bipfungurwa zirimo kuronka. Izi mpunzi kandi zirugarijwe n'indwara ya kolera kubera yuko kolera irimo kubica bigacika muri iyi kambi y'impunzi z'abakongomani zahungiye mu Burundi. Imibare itangwa n'imiryango itabara imbabare mu gihugu cy'u Burundi irerekana ko n'imiburiburi abantu 17 bamaze kwicwa n'iyi ndwara ya kolera muri iyi kambi y'impunzi mu gace ka Gatumba. Ibingibi rero ngo ni ibintu bihangayikishije cyane. Imiryango itabara imbabare mu gihugu cy'u Burundi ikavuga yuko zino mpunzi zikwiye gutabarwa vuba na bwangu.